Abusia arahusɛm bi asi ɛwɔ Kasoa asɛ ɛkame akɔyɛ sɛ from the weekend no from Saturday, Sunday to enura Monday de ɛkyɛ sɛ yɛbɛda asɔre bia ɛyɛ arahusɛm ko na da ne da nyinaa yɛte. Wambo obia amane tekupom hu ane se ne nkofo ne gemika obi anjani hwa yenjani nkwahin. Let's talk GH rumors. And then the first time I'll pop it into my video, Miss Russell be subscriber Eddie Amaminafi. Wa click on notification bell no so said be any upload be about on sabiti aka. Na fe wa share ama afo front so ababa beche. Na enti ya yensa aka ne se okupiem e wo Kasoa Kasoa Cape Coast Highway ne so baby a yefre ho Budumburam. Chese construction bi so road construction bi so wo ho aya omo pai boba no amo blaste rocks na wo won said the beyam se mu bebie no matimi aye adwuma na to aso na enu ada no omo blaste no omo ammo temamufo na wo ho no koko enu ane se omo ye enam so e ma chesa kwanhia esi ne nipa bi afamu awu a bebre nso eprepra na first report a yehu wo X a abranti and din Edikin Winter ono ene posti na o posti o same. A very bloody and nasty accident just happened at Kasoa, Big Apple. They've been constructing a highway and they just blasted dynamite on some stones. The stones killed and tore at least 5 people on the road. Blood and body parts everywhere. And no, and all canon or so as say normally they give warning before blasting the dynamite, but today they didn't. Over 30 injured with at least 8 dead. Na say aye adane den nyina se nko mo be blast a omo ka kire temamufo na na se omo mo area ho se oh ene de sei na ye beye entimo na mo ho so ana mo mfiri ho se de beye betini aye ye adwuma nenso nnu ada de ama ne saa eno ane se omo ye anam so ama nipa bebre ahwere omo nkwa na full details of what exactly happened no be the ebemammo by Ghana TV se men control se hu behia se Ghana fo yi die ye be patronize made in Ghana products said the be o my Ghana betumi afa ne ntoma pa efra the science se wo ye made in Ghana products a wo hwe wo screen ne so a numbers bi wo ho betumi a short video na wa send dey ama ye bebo mo de ro ama free wo hia nchemu bi anso a betumi afre numbers no by Ghana TV streaming live 247 over YouTube okopiem ewo Roku box nso a streaming live ewo ho sanso na opiem ewo Google Play Store nso a app no ho betimi a download na won ye interactive na ensem no emunchemu eni Highway na be America kanie na traffic haje pa nti aban edema contract na omo de ma nad Fremont omo na omo ye sa ejuma no na Budumbrom a Liberia camp and Oguma East bia bi wo ho mo no wo school ni nchen DA school ni nchen ho mo aboba kete bi ehye ho nti abibia no contractor no pai aboba no na answer no ombe pai aboba no omo de omo van no ekochinchi schools wo mantemu ho one of mudi dawo kwan ho nyina ehre mo say another we say onom no miensa ye be pai aboba nti obia enfefiri ho enko ato na enede ya anomasa pai aboba ni biom na we die adehye ewa ha ni kiremu a aboba na answer na contractor ne be pai no wambo obia amane tekupom hu ane se ne nkofo ni gemika obi anjani hwa yenjani nkwahin tekupa na di gbuwa edugbuwa minu ka se nkofo baako 15 na yesusu se o ma hwere omonkwa nkofo baako be 15 na o ma yesusu se o ma hwere omonkwa ewo Budumbrom sisi aminu ka se afi afofo be 35 ene prepare mu ye din a omo so omo Budumbrom ha mo a di omo doctor for anyone omo jina omo so se omo hia mo a sisi omo hia ambulance be se bi e da ko winiba anase kolebu sisi aminu ka se wono omo radisia efri mu so no omo buafu pa ye a omo tie esi China for ni any contractor no so a omo kire omo bibi kakra sanse omo kun omo disia na rawu temba ko ewo bi ntimi fa ni din etuda
owo fie a order eya memre de ya no sie ne yiri fimu e no sie no minu ka say abuba no mo pae no akwa bonu wode mu e mo no so ni si apeche amo no so afre ne nkwa afofo so ana mo tonton eniama e wo pan ne hu nyina no dudu na ne epepra emu ye dia omo ayare sabia asisi omo hwe enim say Jacob yes na ewie ya na asem yi si ana ewie ya minu ka say kwa endo be 30 minutes enti contractor no wo hin samre contractor no o pae abo no Miro ka se contractor ni dia si bra mo hye kwan na ase no ye hu no 2 times pe e wo kwan no so won no mo ho no ye edwumayefo a ye de edwuma na hye mo nsem a omo ye edwuma no enti no abro mo pae abo no na contractor na emu ni ho ana Debi enti edwumayefo ne na ye edwumayefo no enti omo wen samre ya ye kasa yi tisi ano dudu dia amanfo betumi achi omo de ya achi omo de bepie mu wo ahimfie na na kojo esel na ahimfie after police for aba omo aba hospital omo hwe situation wo na ebi mu so akọ ahimfie ho but tisi and they hia say ye police for bebre any ambulance bebre omo doso ho edwumayefo no omo doso omo doso ebi mu atoto wurem wow na ewie ya bibisa etimi esi wo ho no musa no ya de etasi we ka ho abuba wa pa e prank propon no mienu na omo ankyere mu ne enti a omo amba amane ansa no mo pa ya na ye nya ntoto oma no ati se de ye nya ntoto oma no na mo de ade se mo ha ni sire mu se omo susu se e bia omo be pa no tam na nso na ade no e pa ye se kwa mraje ne di fa so munjani omo twane ya omo akasa kra omo contractors no mo ka na ka bribia no so mo sese edisi ho a omo free hu ko omo pam ko be 30 minutes answer na ade no ablase ba we de blast amrumu a wa bre omo ankasa fra no omo nkofo ni bigira ho a na omo dwane omo ankasa omo ka ya omo di 30 wi a omo tine mu di dwane no eno so asai afofro so omo ka asese ani yet say adna blase eti medeo eti that na gugugu ana mo sorry mo so le kono wa ye nti aye je mi kan ya kono ani ya bato say okon ya wa etum ani ya bo wura amrani ho ya kwa ya challenge funi bi no wo sha amrani ani yi so wo mu ya no pie eti ya no pie wie no ani ya kakare wo mo bi anfa nsan kan ba ti ndu anyi fie o yiko na nan because na nan so ne bede no see ato no nkomo da za 60 hewu o mu na utuma ba ye bi za kwan e nya za kwan no so me ya o chere lo hwe atuna o mo blasa bo na o mo blasa bo na o mo ka che so o ye ba ba blasa bo na ba time we say na nyina ya adwane akose pa so adna die ni dia o mo ka che anche obia o mo na announcement o nya chi ya be kere say gugugugu na tere abụba ni nyina re ablasti mimi sister we tuba fight sister mimi kwatensia oda hospital I send big hospital sister emoje egu anu mo no medo ko na gogu moje egu pa oyonko nipa moje egu a emba show obi aba report ya obi oto ba be ye oba be repair ni TV but one ma o repair on ka bibi je ma enu aso ma blast ya abụba fi so ebe boni ni ka se nya ye go me da wan ka eje egu a ntimo kan tell mo na di omo ye no omo nyanyi ye because bibi anya e so ka tell ye nya ye pro contractor ni same onje assistant contractor no tumi mbo anya because kwan no ya ni ehu so efi akoti be na watutu kwan mu ye ehu so breku watum watu abeka sika no open wanya wie abani nje assistant bi contractor ni same anya pa contractor we ni be tia ya mo kuro we mu ebu akwa e dey before e na mama notice ni ade chi so a omo time ba people anopa ye be ye o e ka be 1 and 2 hours mo ma ya omo san ba be ka kire ye na ya cross here na na ye ko at times ye kokra ye pekra ye sign ma the following day ni aba da o me ni ntam so no ye twen be 2 hours na ya san ba be bi e na do man ka here kire ye morning shift for home after shift for so ba omo ba be take over e be workshop no kwa bro abu shop ni mu nyina kepere abai bem no bebo hu budu mo hin onye trase wa blast mi kron a we kum yipa nkase pepe yipa na mra kakaba ya ka chi kwa o na we kum na yikwa wi nche na iwu busiana chese de esi ewo Kasoa no chese ya rehosem pa chese yenim se na constructor no ni we ni fi no hu se bebi owo ni nipa wo ade ada ne dan nyina wo ye de
na nka wɔ so ɔbɔ ne ho nkaeɛ as si adeɛ akɔyɛ awerɛhosɛm paa yɛde yɛni bɛdi akyire ne update bi aba a beside bɛba abɛso mu mɛsrɛ sɛ wobɛgya wo comment ɛwɔ comment section hɔ ɛde ama me na mɛka wɔ sɛ aka few weeks ne ato aba ne saa nti yɛma yɛasomdwie ɛho hia yɛ because ɔman Ghana ɛyɛ asomdwie man ne din ɛde na na akua asantoa makram